nidang ina kal kasuan nawa mission fila kom layun mi khat to taxi ka tuang khomwa driver pa to a driver pa ko ya pat na hiya ka chiale Hyderabad ta patina ka hi achia ka tuang khopuna ka kianga omai jakin ama kya pathian thu hil ulwa hi vengo hoi takin ama kianga bang za khong na lo zela hiya ya ka chile ahong ilu thet ke ya agari a service na tung tonin tanani ta ya ka chile hi acha keimo in le pai man ngei lo gari avial tai den ni tak tana hong china ama kya kadong na ki china kadong na lunga kimya ka chile lungkim lo hi vengo mi tengin izong khatome ve izong pe numo i thei chet kele lung kham hwai ma khatome ve ya ya mi pan le sum mu ve sum chu tama tammu himale lungkim lo bangale lungkim lo na aman akip azong na mo sumbang zaka zongale azia khatom kipa na azong zia ka sum zong ana hi ve kipa na ko ya pathong kipana chi thelo chang ala hwai ma mai tu ni na hiya yang pai khom ting bangile banga kipa na chi thelo wa yong khang ding kalawa hi thil khat khong gen dinga introduction hi lai ding hi ni som le khat Thursday na Moria thu gen di ka hi jakin GBC library ka pai to wa sermon nei sam hi ven hoi khong ki prepare mai di pai to in ka sermon di print sim ka sim le kalung sima thilong lang ei hong lang penong gen ding ka hi yai pen na hi tuita ka igen no pen mai na kalung simina Jesu Christ songoma mitamu thei tak khile kilo ma ngome ve Jesu Christin huai gospel meivak katan to he ve man a huai ong taya mu hi vengo TV amu thei bangana ong ta in chin thu na ka nei lai ya anung zuite kianga hong pia hi ve anung zuite le hiai vele idam san hiai vele tang ton hin naom da hiai vele dam na chin wai penon tai pi no nu gospel meivak mo ong tai piun chin mi ten kha na lak sak tungui le mong tai piu khen khat te that ta mu khen khat te gola a golu sat ta na himalong tai te yun chin church fathers te ka hong pe so no no ve wa sap tu amma sa de je the siam na ding na wai ten hong toy no nu ong ta yun chin min hiai hun chang in chu gospel meivak pen setan in mialin wa hi chang ana that tu moi ve wa wai zakina mi te ne ro hun lai ko na that tin na hongom zia wai maule wai ten a meivak ku toy te ya pai we to pa min phatin no men wai pen on toy yun chin mo sangam te na ngai duk te kalung kham na kha to mi ve ya hong toy yun chin mo kala hong swan piwa a generation ang person so nun chin ei gamon tunga hi to pa min phatin no mela 1910 ang tunga hi ei gam wai na mo ipa tenong tai piwe ve wai ve ke kalungan pen mo tu tunga ong tai piun chin ipa te na wai mei vak hong tai pi lai wa yai mei vak pen thu pi hong sanon lo hi ve mun khat kha wai penong pai un chin hiai lama hiai sumom hiai lama khau sang naom hiai lama lem banga kilet sang na let na hiai lama position cha white ti hong yen un chin a gospel meivak pai un chin si go pu hi bewa na man siam uya man siam le uthwai ka sa hiai dam na pen mo ni danga te na toy penu I pa te na pai khau hi bewa waya apai penu asi go puwa angai sak non ke yuwa himale khat hongom thuai ka muina to pa hiai meivak mo kwa tia toy di hi chap pe mai di mo hiya
hi cha be mai di mo yai gospel meivak pen yai be di mo cha ka thum le kalung se ma yai hong me be be di yai meivak ka toy dom no lo di na pa ten toy le a toy ke di ngwa a toy ngai ke di ngwa hi na nam heu tu ten le yai a toy ke di ngwa na sap tua mu le toy ke di nga hi ma le yai toy da ka te lo ma hi che ve kong gen diam a generation na hi to pa min phat no men any toy dei ve yai pen bang cha ka toy lo lai lai ya tu ni na ngai to ni hi ya dam naw mi ve thum nai nei di to pa pathian namin kong patwa hilale to pa kalung tangun nang hong gam la hi to pa ka gamu mo segop ta namin kichei na mai mai ha zang ta te ka hiu tunin hi chi zia kina to pa ka sangam te u zule sa ki ngai sia na khonga sal tango pinomua kapate u su don khongina omua to pa tunin nang ma ka hong hayo hi khasiang tho nang ma hi tunin ka hong sapu nang hong sung boy la yai mu na yai meivak toy ki thak dingin ya ya om te ka ve kunong ki sakin chin na kyang ka hong thu mu hi ka thu gen dingu to pa ko gen dinga hi ke nang gen dinga hi to pa yai nong piak te gen dingin kong ki sa to pa ke li hong khoi khala hen to pa yai hunin mo nang na hong semin yai hunin ha lung tang khau ma setan nung zuya lung tang khau ma na omule to pa tu ni ta kina Damascus sa Paul so lampia apai la ya nasal pu bangin tunin ya om chong sal pu kin chin kong nge na hi to pa setan in kagamu vai home akichia home ke ya hi nang vai na home dinga hi tuni na hi ya panina to yakin setan tuni Jesus Christ minin nana sem na teng kya hi chi ka puanga hi vua zo ding ka hi to pa yai meivak banga ya chi hong lakin Jesus Christ minin na kyang ka hong thu mi amen Bible toy le iphen ding wa Johan bungkhat changana Johan bungkhat changana tua vak mial laka hong tanga mialin tua vak athei khe zo ke hi Johan bungthum na changsom le kwa pat thu khen na hiya hi leitung khwawan nuwa ya vak a hong tunga ahi hangin mial ahi hangin miten athil hi u gilo ahi manin tua vak sangin mial a izo hi thil gilo hi mi peuma in vak a hwa a athil hi akilat ding alau manin vak sunga ong pai ngam ke hi bangza yomu tu ni na pathian thua ki gen chiang amo pathian thu ki gen na di hom ke le hi cham le ka ho ke di ki chi ki tame ve zala ma mo ken kalung sim na ma khat khong gen zwalo ka un ma khat ana ka chi da di ngai male ona thei siamun la foot galo ma ki pa hwai ka sa hi hoi ma mau huai ya ticket la da mi dim bangin mo yai mu na pathian thu gen din mi dim le ka u dan vision loss bang za yo mo tu ni na Jesus Christ adam na oma hi chi theilowa huai ya nop sang na pa ya zule sa ki boala ki khop di chang phok lo he hi lo hi himale huai te na hi ule mo den chiang a hial hi yo hial hi ki khop na ke khom mut sa ma na chi le ka thei siam na ki khop lo ut lo zia ka thei siam mi na et zia ka hi thu gen te na et zia ka hi ai ke nang sung kwa na pathianin nang na phal nang na u the lo khaton tua hak sak zia ka hi pathian na he san ziak le hi chi ka thei himale tu ni na ngai anga ngai to king ma di hiai da lung si mi nei khak le
nang na hin san na thei poimo hi in na in banga hiya adel ki pa nang tung di banga le wy hilowai wheat hilowai ve setani kalyong tung lo de ve hong that de ve wai ten ki pa nai ve na zongu sangam pe thei chiang lo ka hi ki pa nai ve na zongu na lom te to na ki pol chiang wale mo nuam na sakukha wai pen tom chik chik dai in chin wai hun sungai voi na deu zu na hi chiang wale wai na kham sungai voi na ki pa u win na hi chiang wale wai na kham sungai voi na ki pa u wy na hi chile wai na kham sungai voi na ki pa u wai ki pa na di khon tung lo hi vyo ka thei siam ki pa na zong zia ko hi chi ka thei na lung tangu anat luat zia ka wai va hi khom na hiu chi le ka thei hi le mo wai ten mo ki pa na hong pelun chin mo bang hon chia le ki ngai sia na hong pia in chin mo ki ngai dam the lo nang pia in chin mi ngai dam the lo nang pe lai vyo mi he can hear he I'm ruined china setanin huai ngai dam lo na khawal nong gak vele ya om bangza suicide attempt in om khadiu bangza yomu om din ka ging ta tin te na hi yai muna azia ka the azia mo hiai ngai dam lo na khawi nong gang gak ja ke ve huai na kal suan na te u diglo wa hi china ki thei je ka ki ngai dam thelo ai ke mi dang bang wangai dam thelo huai kha wal nong kha ga kin chin na ki khai lum phial hui lo mo huai te mo tu la ya i del del lai huai la kana pai le mo den chianga kul bangon sang deu deu din chin por khe zo no lo din na hi himalen na hing lai por khe thei lai na hi to pa min pha chinom hen tu ni nang na hing lai ya hi swak ta thei lai na hi. Don't give up, my friends. God never give up on you. Just run to Him. Please. Just run to Him. Juda itheiwa. Jesus Christ le bol pa Juda hi again. Aman Jesus Christ ava Jesus Christ nung azuya. Kumthum le kim azui khitina atop la ma khong ei ve. Huai akhotina ani Jesus Christ azui laya nuam sa Jesus Christ azui laya mo athil hi lamdang hi telemu huai bana miracles tuam te mu in chin pathianin mia hi dam te khong le mu ve ke ve huaya himale hiai hunin na sum ahong en kha a ong tai sana hi pathian ong tai sanin apathian on zuwa ke Jesus Christ azui laya mo anno pa sak di to na chiu ya ane ile alam kiching ma din ka ging tai Jesus Christ azui lai na kiching ke le ki pang ma de himale huai hu na mo aman Jesus Christ ong zuak mo ke ve huai na banga chia le hong kisi ka i thei ve wale hong kisi ka ava paya huaya first sight te kyanga hiaya sum laki kula Jesus Christ khaun achile mo u lo huai hun lai takin ngai to diu le laki kwa Jesus Christ khaun achi lain kha le alung akim diam naging tau ya Juda alung kim het lo de ve kha le mo Jesus Christ mungam lo de ve man azwak pa amu ngam non tak le huai mi pan huai muna Juda in huai muna apoi mo Jesus Christ a kha hi lo jin mo aman Jesus Christ poi mo hi zoi ve nang le mo Jesus Christ na tai san khang na om le mo na poi mo pen mo ya sum le pai te hi lo in chin mo Jesus Christ kya ka ki di chi le hi lo in chin mo na poi mo pen Jesus Christ e na poi mo aman na poi mo ting the hi ya Juda ina poi mo adang bang ma hin ka ging ke huai mi pan a poi mo pen mo bangale ngai dam na e ya poi mo bang zia ka alung sim nuam lowa ngai dam na ane lo ziakin khana a pathiana patangai dam na amu lo ziakin ni na abana banga ama alung tang a khau ziakin alung tang khau ma mai ve huai huna athili khelina banga pai ki khel la pathian kyanga ki le Jesus Christ kyanga dam nyele Jesus Christ na ngai dam ma da ging ta ke ve huai huna ele Jesus Christ achile Juda bang kalsuan bang sa yom khadi wo tu ni na neu la ya mo pathian lung sim tak
to phat thei china Sunday school ko nga phat china nuam sa ta sa china nong khang le deu le tai san Jesus Christ zua kha hi ha tunina Juda nung zui Juda lampi zui bang sa yom khadiwa o tuin ngai to le pathian min ka hong nge nai achile huai Juda in bang achi ale ngai to ama endiu kong gen dio Jesus Christ kia nga nai ke ya athili khela the ya ngai dam le angen chi le kizalowe ve akiza khat mo apaya khawa to ya akki khai lum che ve kiza ngai dam lo na khawalin gak du mei ve ki pa na zong in chin zo lo ve man himale mo amana poimo pen chu Jesus Christ kia ngai dam na hi ele huai Jesus Christ nung zui hi lain huai dana Juda bang om khai hi tunin na lung tang khau zia ka si di mo nang Juda na si di thei ve apaya ka ki khai lum dia chi lo pi kal swan mong lo de ve a thei zia ka kal swan hi tunina nang le thei ge gua si di mo sangam te thei ge gua overdose a si di mo na utu thei ge gua setan nung zui ya mo si di na utu pathian nong i thi vi o huai di nga pathian in nang hong bol hi lo ve Juda bang in pathian i tai sanu a himale Juda in Jesus Christ a khot zia kina Jesus Christ cross a thwa kai Juda mo isa mo Juda mo na sa mo nang na hi ha Juda nang na hi ha Juda tu ni na yang pai hom te pathianong i na pen ngai lo wa vial tai na hi le Juda bang in om khamai the Juda asita ama ding in ro chance om non ke nang na sinai ke to pa min phatin om hen nang na ki thei lai hi tu ni na ki diam Juda bang a pathian ki tai sanin chin Juda bang a ki khong in chin mo Juda in Jesus Christ a khot zia ka cross a thwa nang le Jesus Christ na khot zia ka cross a thwa himale thu pi ka sak mama Jesus Christ in cross a ki kilamo pa o amau te ngai damin athil hiu athei ki wa hi huai hun lai ta ka mo athum sak gi da gin tang mo aman Juda a de le thum sak da ging ta ke ve ama khong tu pa a di nga le thum sak kai to pa min phatin om hen tu ni na nang mo huai bangin na tai mang khaya Jesus Christ le Calvary cross anang a di nga ahong si sak na ngai to ki thak ma di le na hot dam na masa na tang pen ngai to ki thak ma di le tu ni pathian min ka hong nge nai nang na hin khuwa hi cha leitung lam thilena yai meivak pen pai a pathia Jesus Christ hong i na pen nuai si a leitung lam thil del tamai di mo lai siam a poimo lo mama lai siam a Jesus Christ ne lo bang ma hi lo wa hi lam siam le hoi pathian phat siam le hoi lua himale Jesus Christ na nei kelemo bang ma hi lo wa hi huai te Jesus Christ even na bang kimana bang kim di endi yai ipaten na pai hya ku gospel me vak pen ei ve yai ana pai hyak pen mo tu lai ta ka mo khen khaten na chil go pu na theiwa gospel thua ki gen cha yai pale ki gospel sang ne yai nu le ki chi sang ne na chi pen Jesus Christ na pek pen mo na lim sak lo pen kong gen dio alim sak tak lo ma hi yam ama eve nadam na di sangam te tu ni na ama eve nadam na di koi ma dang hilo eve ama dam na mai cross hong thua ka khat ve patient of Christ kai laina thu gen na le ka gen mun sim ta hong gen di kai na ka sung kwan teu to en ke vewa kata papa na enin chin
Jesus Christ asat sa tule sanon ke ve wa Jesus Christ mok kalung tang khoi ma to pa Jesus Christ sa ta bangzia ka ke zia to pa yai ke zia ka hi le khel na man sinai vele mo na chiu ya khel na man sinai ve wages of sin is death ei voi achile khel na man sina hi le mo cross a thuak lo wale sile le hi thei hi na ging taw ya khel na man sina ve heart attack in sile le si chu achile to pa bang sia ke ta yai cross a hak sa ta ka na thuak te cha pathian ke ka thu ma ka thum le pathian on dong na mo because I want it to be a memorable day for you nanga di nga memorable day ya ka de zia ka hi che asyang mo ken mo kong hin na hong lat sak di leng bang chida da in kon lak sak himim diai ta hichina simaim hichina khatgan je puna thuakin simai leng le hi thei ma ve o sangam te hilele mo ken mo hong i lwa i nga mo hwa ya khat ve thuang mai mai ya sileng kong hin na thei siam lo di dei vi wai no ka thuang ngai voi ai Calvary cross ta la ma ke ka pai te ngai voi hwa ya mo ka thuang na ka patience ya ka mo kong in na thei siam diu na hi che ve to pa min phat no men to ni sangam te kya non ke wa bang sia kana khun khong a ta na yu ano Jesus Christ wa ki nahi Jesus Christ wa ki nei voi setan kyang ala na si sanu pen on ke wa Jesus Christ sa hu nai ve hun ke yang chile hun nahi vai hom tu ni setan ni lo pathian nahi pathian in Jesus Christ ki thoi na pen abu ki mahi bagyan ale look at the Lamb of God who takes away the sins of the world. He is the Lamb of God. He is our sacrifice. Ama ya de ki thoi nai voi nang bang ja ki thoi ngai lai na ya pathian min ki thoi non ke yun Jesus Christ kela kilan khe zo tu ni pathian min ko nge na ye nahak san na te to pathian kyang pai ma swa tang na mu ding nai oh Jesus Christ an thuak na thu pi lwa mo le ho chi ka si the hi la ya ho a thuak te ngai cross ta na pai a je puak Calvary tang lam mano a pai to pa kyang ka nget ka kan sik Passion of Christ ka lai na kalung sima ngom ma ka kana to pa bang zia ka hi chan na pai na lung sima bang oma telom lo ma oi bang zia ka cross lam hi chima hi chan na pai cross a bang oma i Calvary tang na tung chiang adam na om lo hi lo mo thu pa si nam hi lo mo Calvary cross na tung chiang ang khai lum di hi lo mo bang zia ka hwala ma pai te na hi oi bang zia ka hwala ma pai te na ya oyong khai lum di hi lo mo Calvary tang na tung chiang ina na dam ding a kong kha ding chi le hi lo chi a bang zia ka pai te na ya to pa bang zia ka kong geno zia nang zia ka hi ina na de ya inai ve na de aman mo sangam te tu lai takalung kham taka om te ai ke lung sing khau taka om te le na ngai ma diu le nang hong i zia ka mo ama Calvary tang lam mano ha pai huaya sin lam zuan na pai voi dam na lam zuan ha pai lo Calvary si san hon luang khia huaya dam na om si modik taka mo Calvary ya sin ha me ve Jesus Christ si ei voi huaya tu ni na ma sang thak ding in pathian min ko hong nge na hi aman na khel na puwa hi vio huai muna Calvary tang lam manwa pai la ya nang khel na puwa juda banga itai san la ya juda banga pathian nung zui kisa atopa setan nung banga na zui ahi ke ale zule sate sultan na ngai dam lo na dima biakin bang le kai pe no lowa kal suana na om la in pathian in tunin mo yai teng tung to non sam la hi to pa min phatin om hen tunin nang na sangu thia sangam te yai te tunin hiya ya nang ngai to mari cross a hong tunga la khat Christmas la kalung si ma se ka he ka gen chang
to pa Jesus Christ bang zia ka yang to bang zia ka hong thuak ya Christmas lai chaki gele ve to pa o ngai lo na hiam suang man pha khopi tua nuam endi mang von tôi piana bongin abana o ngaing thang van gam nuam hi zong na mo na hangin che voi to pa min phatin om hen aman mo adin mun nusia ive khen khatte kya ha kitop dia iso changale kitop pun mong mong lo Jesus Christ chu adin namun hon nusia in chin mo eita nga hong pai hi leit van gam nuam samai nge pathian ka hiya thil teng teng hi le wai te teng teng nusia amo bongi na hong piang ka hi gani na hong piang ka hi aziang mo nang kong hi zia ka hi van tunga thilom teng teng mo nang tel lo wina ka ut ke nang to nei khom diam tunin nang to pai khom diam hiya hi vio gospel hu china cross a hong ki khai ka nga glory to the Lamb of God who takes away the sins of the world. John 1:29. John saw Jesus coming towards him and said, look at the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sangam te na kingai ram the ke mo pathianin mo na khel na la hin nga hi pathian na mo na la hin na hi tu ni na pathian lam zuan thak ding in pathian min ka hong nge na hi ya patina mo kal swan piang thak lo win ai kele decision la lo win kal swan khema ama ke yun pathian min ka hong nge na hi. This can be your last day nanga ding atom na hi the hi ziakina ito pa hong ina thupi sai hiya yeve huchina asia ani thumni na vuazo takinong thongno na hi Jesus Christ siden lo wa hi setan tunga vuazo na abola hi tunin setan tunga vuazo na abola setan alu a hen sidu ba hi tunin huaya vuazo na nang le na tanga hi tunina huaya patina kal swan thak din ka hong nge na hi ole sangam te tua meivak pen ipate na pai penu hiya yeve hiya Jesus Christ damna om namun pena ong tahai sanun chin mo mau leitung lam thima na le nu hivio Israel te bang bangina iomu amo hiloi na chiuya Israel te mo pathianin kanung na zui dinga chana nung zui lo unchin hong hia lun chin mo apu apate khel na sanga thu pizo a hiu kichi to to huai to ki bang che te ve tu lai ta ka yom danu hilele huai ei khang ten bol lem dingi tu ni na siam sin pol pi te mo sisin dingu khatom hi Jesus Christ sin thang ni pilna siam na inei Jesus Christ isin kele apatuam ke ding ama meivak pen to in kal swan thako yai meivak amit di pen pathian nang generation ang ko eve nang na toy dang ko hi ka toy din kaman sa ma chi ko Jesus Christ minin naman hi toyo alam pina tay na dingom dinga hi himale mial la ka va ka hong paya mial te na va adelo zia kun achive tunya ka thuke lai ta ka na ngai wole hiaya om hen khat te vak de ina nang da om dingwa tua vak ke le ka toy din na chi dingwa hen khat ten tua thuken la sak te na ning dingwa hi bang ziakin mial doi om na hi ziakun mial la ka va hong paya himale mial te na vak thu nei na a omut ke yu cheve tunin mial thu nei na no mu ya mial thu nei na daughters of darkness bangsan omwa son of darkness bangsan omwa ngai dam lo na na nei le nei kha hi ding na hi tunin ei khang thak ten huai mei vak toy ding in nang na man ta ya Jesus Christ ong in na ngai to ki thak ma
thum na nei ni mit sini mi te sidinga sangam te o na generation nu mabana Jesu Christ min gen lai di na de le tu ni na hiai meivak lai tu ni na hiai dik tan na ga swa na ding in kal swan la thakin kal swan in la hiai gospel meivak Jesu Christ ro ni hong in na to in la nang a vak sakin la midang te vak sakin tu nin bang za in na to yu diwa hiai meivak ken ka pai hiak chen ka toy thak sak dinga kai sum kwan u mial Himalaya meivak ken ka polut ding aziak mo ito pa hong ina lia nei be ema udana omin ilin